Barutwana ba ba tswela pele go ithuta ka tlase ga seemo seo se sa amogelegego. Sekolo sa Tlasana sa Hlakanang go la Magobading se na le diphapošiborutelo tše seswai fela le barutwana ba go feta 700. Barutwana ba batletše ka diphapošing fao ba bangwe ba bona ba ithutelago ka fase ga mehlare le dihlahla tša difatanaga. Badudi bao ba hudišitšwego ke moepo wa Anglo-American Platinum ka ngwaga wa 2004 go tla mo lefelong le ba re sa le ba tshepišwa diphapoši tše 4 tša tlaleletšo ka ngwaga wa 2018 le moago wa taolo ya sekolo. Le ge moago wa taolo o šetše o rungwa morago ga go thoma go agwa lenyaga, badudi ba re moepo wa Anglo-American Platinum ga o sa nyaka go phethagatša tshepišo ya bona ya diphapošiborutelo. Bana ba rena ba hlokaga go tsena ba pitlagana ba swa le go feila ba feile ka baka la gore ga ba kwešiše. Badudi ba re moepong ke o tlogele go keta diketo ka dithuto tša bana ba bona. Ra ba le thabele go le kudu go bona re moago thoma rana gana ba tla go fatša admin ba ya diblokong tše pedi ka re bana ba rena ba kgomogane ka dikolong. Wa ke moka re bola le bona gore na e ka ba letla kae ka taba tša ba dibloko ba re lemoša gore awa dibloko ga ba se di kgone go di dira ka re ba bola ka taba social labor plan. Ko kwa bohloko ka sekolo seo kwe bana ba rena ba tsena mohlare ba nwela ke dipula ba tšhuma ke matšatši maino ba petse ka rena le ka gare ga dipula tša matla ka dibe. Barutwana ba sekolo sa Hlakanang ba tšwela pele go ithutela ka tlase ga seemo seo se sa lešego diwela. Batswadi ba ipiletša go khamphane ya moepo ya Anglo-American go tliša diphapoši tša go thetha bjale ka tharolo ya motšwaoswere. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Magobading.